Pemirsa pewatasan krama mepupul tegap kelaksanayang di sejroning pemargin Raina Nyepi miwah Isra Mi'raj sana Jagirau ring Denpasar. Untuk mastikayang ini keterptian di tatkala pemargin upacara agama ring tengahin COVID-19 puniki sampun kesiagayang kali tali telunga tak diri personel gabungan. Kapolresta Denpasar Kombes Johnson Avitus Panjaitan Mausang ngeraksa keterptian ring pemargin Raina Nyepi warsani mangkin nenten wantah nguratiang indik pemargin upacara kemanten nanging taler mataki-taki mangdan nenten kepanggih krama mapupul. Paketanipun sampunnya kayang makatah kali tali telunga takdiri personel gabungan untuk masti kayang samian pemargin rahinan puniki rumasuk upacara melasti sida memarki antar personel saneka siagayang rahus saking pecalang Polri TNI Dishub miwah sanetiosan. Manut Kombes Johnson paiketanipun stata tegep nganutin putusan saking pemerintah melarapan ngelaksanayang puatasan ring sajroning pemargin parikrama untuk nambakin panglalah COVID-19. Tetujuannya nih wantah megat panglalah tur nenten nangiang klaster anyar. Wiadnyana dan pos nguningayang.